sabre ye chia onipa bibre biala utie sabre odoman kuma tiefo ahwefo Nyankopon hyira. Yedi kan aka se odoman kuma de ona odoman kuma busua no just penny peswa kura na se wode behwe ye dwumadie a Nyankopon hyira no nhyɛ wanam. Mo na mama mpempenso ye ba bedu ba bia ye dui. Or you started live programs but money edi ni ye. Yera mase. Enti obi biara nso abeso beka busua ko no a won subscribe ye no. Obone se obe subscribe. Why? But modern subscribe na dwumadie ni entimi nkwa ni mu wa. Ya da obi biase. Na wa like. Mo wi mfi se obe like. Ninyina ne se de Ghana ekɔ de Nyankopɔn twedi ampɔtete butan ye bia mfono kwafo Nyankopɔn anim nie ese ne Ghana ekɔ de se de ye fe ne se aye hu sam mokai ayi dadelumba nwom no hu aye hu se de aye hu na wonim enipa bebre bisa se ebra yale ba ye no you see yede nka yenim senka yenye ni na mfuture mu sabe ahiafo maya egugugu market yi ahiafo maya etwi trotro ahiafo maya etwi taxi ahiafo maya etwi okada ahiafo maya etwi pragea ahiafo maya tutonto tomatoes brush na wono keka ho banche ene menken ne ba yire ne okeka ho market ya nipa bo pisui yenim sanka sabe o yale de ne nka yede nka yatetea nsa na wonim wonti ase ese wona woda condition mu mpanifo na fere yale ya to asiwom so because yenim kura yenim no yenim se MPP wo mo pani baako ye mmoni din e wo takrade yale yi ekuno enche ye sejon ekuno enche ye ye kan se ministers bi some can abi you know that ministers bi o won so anya bi na ye bisa se adai hwe moma yenko na yenko nkoti awie ye enkra ba beto ya pronso moma yenko nkoti the senior minister woni owraya osafo maafo eyade a COVID-19 yade no wanya bi na wei eye ensema amanebo soafo woni owra kwadwo opong nkruma wode atudwa ewonsamtrofo nhyiamu wonum efreye won kranhanom ase na owra opong nkruma etwa so editu dwa se aban empese odi bibia be sie Ghana fo no nti na sebe opanyin benya COVID-19 bia na omo betesem no mahu de ekoso ewo memu no na omo saaji permission ankasa edifu owra osafo maafo wonum ansa na sansemi wonum ede babonten na se sia omo aye test ama aye positive for COVID-19 ade no wono nso anya bi no wo chere se no wonom ahyase ehwe no ewofia wonom ebehwe no ama ne ho atone kama pa na fe wasane abehwe na dwuma ase. Separate development that has come to us this morning. Senior Minister Osafo has been informed that his sample given for test has returned positive. He will therefore, as of today, commence treatment for COVID-19 from home. And in consonance with the transparency that we are bringing this, he has instructed that we inform the general public of this accordingly. Our best wishes remain with him and all who are battling virus, and we continue to encourage strict compliance to the preventive etiquette, particularly wearing of masks. These are proven ways to cut the rate of spread, and we admonish all to observe them. Government is committed to doing its part by providing more and more public education, logistics, stepping up enforcement, but we as citizens also have a responsibility to protect us too. The ones that government cannot do for us, we must do for ourselves. Intina, enono. Ochiami ni masema oda otaka osnana wasuma afi de ministers ne MPs ne yale kunwomuri o na se semote se oba akon so tema wono susu nya e de ko nipa mama sabre kra no obi kan se wode dwumadi ato ha ne sa mama nhwe ne mompa e wai na nya sa nim guase to Ghana ne nye edamase ye besi bi ambasa atenka edamase